svetu nego što je ovaj svet. On je bio pravi monah, onaj podvižnik. Profesor, veliki duhovnik, učitelj. Sveti učitelj, jeste. Hristonosac i bogonosac. Moj vodič kroz duhovni život. Ένας απλός και ταπεινός άνθρωπος, ο οποίος όταν μιλούσες μαζί του έβγαζε πραγματικά έναν αέρα αγιοσύνης. Ava Justin je za mene svetitelj, to sam posebno osjetio na njegovom grobu jedno praskozorje na Blagovesti kad sam bio u manastiru Ćelija. Pa svak ko je znao, vidio je da je to svetitelj, bio svetelj za života, otac Justin. Sveti otac koji je pomagao mnogima bolnima i mnoge iscelio za života, ono što medicina mnoge ljude otpiše. Ima mnogo čuda, ali to nije, on je bio živo hodeće čudo, nisu čuda merilo. Mnoge je ljude duhovno preporodio i na grobu se njegovom sestre pišu, ima preko 100 do sada zapisani, kao Svetom Vasiliju što pišu u Ostrogu. Ali je on sve više i više u svetu pravoslavnom prihvaćen i priznat. Prevode se na desetine, 20 na ruski dela, na grčkom, na bugarskom, na engleskom, na francuskom. Recimo, ohristovljenje čoveka, ocrkvenjenje čoveka, oheruimiti misao, oheruimiti oko. To su izrazi koje je otac Justin stvarao i koji postaju sada, imate Kristifije, ohristovljen čovek. U francuskom ušlo, u grčkom, Hristopisis, ušlo je ili prevedeno nešto i prevedeno je probrano, ne sve, recimo, ali probrano je, prevedeno i to je već, on će sve više i više rasti, ali jedno je sigurno, otac Justin je autoritet, je postao pravoslavlje. Uzmite samo jedno, njegov kritički osvrt na pripremanje budućeg velikog sabora, sačuvaj Bože da je on protiv budućeg, je odložio taj sabor na par decenija. Je rekao, čekajte ljudi, vi žurite, samo ste izmislili teme neke površne, čekajte, može li to tako da se radi? I taj tekst je izašao i na grčkom, na francuskom, na engleskom, svugde. Ima sveštenika koji svake nedelje u besedu upotrebljavaju citate iz dela Svetog Justina Popovića. Μετά που είχα διαβάσει βασικά το βιβλίο που μεταφράζεται «Άνθρωπος και Αλλιάνθρωπος», αυτό το βιβλίο έτσι με έκανε να τον αγαπήσω πάρα πολύ, το οποίο βέβαια το δίτο το έχω κάνει κουρέλι, κάθε χρόνο το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω. Pokojni otac Makarij Popović, koji je bio iguman tečanski, je rekao: ako dolaziš u Srbiju i ne vidiš oca Justina, to je kao da ideš u Rim, a da ne vidiš papu. Tako i sam se odlučio da idem kod oca Justina, da dolazim ovdje u Ćelije. Και επίσης μου κάλεσε μεταδείς τον πατέρα Παΐσιο και τον πατέρα Εφραίμ, κατά τον δρόμο. Λέει, δεν έχω να του δώσω τίποτε, εγώ είμαι αμαρτωλός, ζητώ την ευχή τους, αλλά από ένα κουμποσκίνι, και μου έδωσε 2 κουμποσκίνια, να πάω να τα δώσω στους πατέρες. Πήγα στον πατέρα Παΐσιο, έλειπε, το άφησα σημείωμα και έγραψα ότι θέλω τον πατέρα του. Όσο τον πατέρα Εφραίμ μετά που πήγα, μου λέει, με άξιος εγώ, ο Παΐσιο, να πάρω ευλογία από αυτόν τον Άγιον άνθρωπο, και του κρατούσε το κουμποσκίνι μέχρι που κατάφερε.